يلا والبعض يلا ولا شيث يلا والبعض ولا شيث يلا دي هي غاسمة ولا شي تسا تقيمة ديالاناغ ستيراس ستموغلي ستموسنيس وين يغدجا غاس غاب تفكا ثيرا ذو مسلاي تكتيوينيس مازال هذي ديرت غير الزاث لمرد البغي لو كان نسعى ثمورث اكتك نزالي مسنون دي هي غير اميورا تميورا إديلولان إوا كان ذا تنسين ستاويل نغميسان ستاويل انتيلي زريا اشكو قريبة للغورنا تيلي زري ثقبيلي تيكو سانك اما راه هل تلا الساقية تينا راه يعنون توا شولتيس إوا كان ذا تستقسيا إوا كنا نسي نقد مسلاين فلاس إوا كان أخذي فيس دي مسلاي فلاس وذاك إذا سيسلم ذن وذاك يتيسنن تدرتيس انا رزو غير تدرتيس إوا كنا غدفكن ثموغلي غاف دي هي لويز دغا دي هي تيني تارون وتيني حملن تموسنيا نوماضال إمي تيني قران داغان محمود درويش دغا حسماس يا رايس تجميلت سيون وضريس نا سيوت نتمدياست إيقورا محمود درويش اشكو حسماس يسوق لي تي دغار تقبايليت دغا ذا وانتي دغراغ وسورثي عندي الشضاغ إمي مازال وريس الحارة يلسيو دغا ذا سينير تسخيلم كستيلاس إثي الدرغال تيغيس وجلن ألا غنيع وقن ملاس تمثال النيع يسين الدلن في زط وتيدي يتاوي وحلالاس أندا ورزدين يغلن ما يسعى الهبة وغلاس ذي زم إسديل دينالن تخيلم تلم البغي وغال البغي يشدن ثيرقام زوزن تيري وذقوا الغيم ألا ما يكس داين ورقام يفور سيرام ذقوا لوان رزاقت تمم تذقمي ثوذرت ذي الغربة ذا سوان ثم عشت ذبو ذاي ومي غف ثيري زمن يماون نتسني تصبر غير وشيمي الدوني ثيما ذموذ ماون ثقنا الواعظ سيغيمي تخيلم تلم البغي غير البغي شدن ثيرقام زوزن ثيريم ذقوا الغي ألما يكس ذاين ورقام ثكاو ثقي ثني يغدي الصحن غاف يمي يفوذنا شحال وذاك نحملك روحان غافي مطي يفوت الحال غاضني عالساي مشطوحان ثوذرت غير السناسل ذا المحال قراند ذك ربي بوذني فوذن نوثني ذواكلان بحال تخيلم تلم البغي غير البغي شدن ثيرقام زوزن ثيري وذقوا الغيم ألا ما يكس ذين ورقام ثمورا مدن وعرنت ذي الحرير تزضاتي السيست ألني شرهن ورزرانت أمزن حدنا السنت ثيليست ولا ذا ثمثني سنكرانت يقول وذ من سن تيميست وثنت غير داخل قبرانت وإذ كان يتجان تفثيست تخيلم تسلم البغي غير البغي شدن ثيرقام زوزن تيريم ذقوا الغي ألما يكس داين ورقام يقلاغ وزكاذي ظلي نتعاوذي الحيفة سركم في روزان بنات غلي نجاثو ذي تحكم وندي كرنس نباذي صلي غف الشروف السن نبويكم أزكام ديث مقبرت يلي غسكا مازال نحمليكم تخيلم تلم البغي غير البغي شد نتيرقام زوزن تيري وذقوا الغيم ألا ما يكس داين والرقام تسوجلاغ ثوان تسا ثبويا ضلاص ذا جديد ثرنا المحنة إثسا تتحاز أمغبون سحذيذ الزور ذقوالاغ يسا أسيرم يولي تصديد الزهار ذي ثنيري ينسا فوكنا غوامان ذقو يديد تخيلم تسلم البغي غير البغي شد نتيرقام زوزن تيريم ذقوا الغي ألما يكس داين ورقام يصوضد الطمع أظراف يسكوثو ذرثي ثرى يسوجل بغي بغراف يرنياس الغربة تمرة لهنا ذي ينوان ترفراف غف يديس تقوغم ثفريرة يقرد البغيس ذي مصراف يصحازد وزنيق ذي ثمورة تخيلم تسلم البغي وغير البغي شد نتيرقام زوزن تيري وذقوا الغيم ألا ما يكس داين ورقام كميني يصوت ظني زماوان ثبني الصرايا إيمنزا
تزضيض الخير سيل سوان السيسميم كل شي ينزا الساكش من ذيم الساكش خبشن ذيم يدوان استعراف لبزنا مثونزا الهبام ثقورات ذكي سماوان ذقوليم يتلجلي جوانزا تخيلم تلم البغي وغار البغي شود نتيرقام زوزن تيريم ذقوا الغيو ألما يكس داين ورقام غاسي حمل ديغزار يبواس ذفرونت الشوفات ثمورث أتيس ونزار غاس غيلن كل شفاث أم حبوستي للي أتيزار أين إمنا ذي السيوفاث أذار ديزي سازار غفخام أدشرق ثفاث تخيلم تلم البغي وغار البغي شود نثير قام زوزن ثيري وذقا الغيم ألما يكس داين ورقام يي ربي ذقوالنا النير إقف كان يولي وثير ثيرقوا السود العنصر إن سود العنصر ينسيني ما يفا الهم يسدوا أصل صني أديار يوذ مني ثرى إنو أتسو لهوا إنيد أي حملة غد كتشيني صدق مشتيم أتنفاك سوا تخيلم تلم البغي غير البغي شود نتير قام زوزن ثيريم ذقوا الغي وألما يكاو ذين ورقام ثنميرثة تنميرث تصي ملكة تنميرث حسماس نتا يدير انا قبايلي تسفرو المحمود درويش دهيا دي تودرتيس الفيونسي سينايد اسفرون كارو وميتسلا دهيا دغوك الفيونسي كينس دسفرو محمود درويش يريس فراغي ثورة دهيا ثرقيتي وتشوفها تضصع تشوفها الهفة نربح ميراد يستقسي تتنادي لهنا الحملة عندها تعدى تسفروري ثيكلتا وريد قارنا راه ثيرقا مخلفة توراسك صواب إلى العربية إلا قال نتسبدي ثيرقوا دول يقدش نطاس غافي ذلس ذاكيني ذي ثمورة الكندا ذي ونس الماذ ذاكي بيجاتينو تنميرث العربية تنميرث صابرينا أزيو في اللوان ذاين الصفراحة نعم un événement un hommage malheureusement est organisé de A à Z par les femmes. Merci à vous les femmes. Hein. Donc, ouais, تحرشين. لكن غاس كان أنك أتكمل أنتغي منكني. فعلا. أوكي. دونك سونيد ناني ديسكو مزمر تتصورث يونس فروندي هي لويز. ناس اوكي ولا شاغلي وفي ثورة يونس فروي le 14 mai récemment donc un mois et demi قبل تمض après قبا كاين ناس ميدهيا لويز ça me dit quelque chose ميدهيا لويز le nom yagé je le connais bien قيمة تميزة toute la nuit tu sais d'une idée ناس j'ai déjà affaire à دهيا لويز روح على l'ordinateur خذ ماي جوجل دهيا لويز dans mon Gmail il ferait les messages derrière Louise. Les communications qu'on a eues en 2013-2014 par rapport à Warres Blaïd Ali, il a participé avec une nouvelle. On avait des difficultés. Donc, mais on avait des difficultés parce que le délai c'était le 12 janvier 2014 et le délai dans PDF je perds le le 18 janvier 2014 j'ai réussi à l'avoir en PDF en 2016 qu'il a commencé à écrire qui je pense c'est en 2014 grâce إثمسيز تولي سين استقبايليث دونك نعسا ندور كرا ماشي عطاس باسكو أين والي غانيك توليستيس elle connaît l'architecture et la structure d'une nouvelle c'est vraiment merveilleux d'ailleurs même il y a un membre du jury Qarna Soul Amarak vous connaissez tous un écrivain استقبايليث qui nous a fait un commentaire dans son rapport de membre du jury عندك يقار ثلستاقيث لها أتاس elle respecte les règles de la nouvelle
Et surtout, Thuyer à la fin, contre-pied, c'est la chute à la fin, ce que je peux appeler le contre-pied. Donc j'ai pris quelques extraits que je vais lire. ثموغليست زادي القاعة يتفر في مقواء ديغلين سزعاف يزغور يضرنيس تمارا وريحو الفاء وقفور يسار نوذميس نغيو سما ذيك زمان ذي الجثاس يعيان وريزري عن دايلان غان دايلحو يزرى كان تخرب ثارقيثيس يهود وين يسارم ثكاياس تيثا عندك أورتيرجي مازال يمسلاي نكاهنا ذي الدهنيس أم ثيسيرث يزاضن ثيرقاس ذي المحال ذي لي الزواج ذاك يدير نكوين حملاغ ذي موحند زكيغ يذس أشحال ذي نتسا يبغيغ ذي نتسا ثاقي كيس تبدا ذا شيلان يدير يحمل كاهنة مليون واس ثناياس كون كواي نكيذ موحند يحملوه ماشي ديك الشيء موحند كيذ كماس يدير pour faire le résumé et sauter شوية نكمل يقوق 1006 دونك يروح يوثات وين مسناكا يروح يوثات يسكر يسواي يفدوك ثدارث يتخمم يقوق 1006 وريزمير أذيرنو كراس نيقواكا زايوا والي المنطق يكمل بريديس يفدو غير وخام يوض غير ومنار نتورث يقيم ثابرنوس تستزاي ماس تتسنقاي وذميس يزكزوث أسماذ يسنتال نيس دي القاعة يكشم دي تخمام ورنبان داشوث تخماما أنوا إينان أي ثضرو يكا لمر أي ثزري ذا كمال ذا شو إيجيوغ نجماش أين كان غفاي سمحض إروح مزوم ورذي لي مسفهاما تلوفا في لي غلين تتيرني أتسان ثيريني أخدمني يماني مبابا ذيما كرا ذيني روح كمال دونك ذواقيد الجيني دو نديه هي لويز سي كو خلط ثيري أك تسرتيت سي كي ont marqué ده هي لويز سي لي زيفينمون سي تفسو تبرشانت كمال ديوان وزريغارا ويدي قلان داكي زرا مقران اطاسي قموث ذي الناقي اون 2001 ما الا يون قرناس كمال لخطي كمالاكي يثو ليست ديوان يقغلين يفسو تبرشانت دونك يكشم سيدير هاد الدريس لا اشكو ذا مداكليس يكشم كمال ذي الدهنيس ام ذاكليس يغسين ام ذاكليس يغسين دي تفسو تبرشانت يمش ثاد ماكنيسينا أما الرزقي شي يدير كتش مقارة صافتين تحملوض ثين يتسار مذا شحال ماذنك عقلي يزاوليو ثدا تسليث الزات والني وثبدلي شوات نورا هذ يغالو قروس دي الحاد كرا نواس إمرا تزر زاليش تخرس تورا ذي الشغالة ياكين تايري بدلاوال غور كاس كان روح روقبو ثلاث مسبانيث وكيف يدير يسيران أذدوغ خرصوم الزريض الرايا وذي تمثال تاقي العمر يديوي شوال أين يلهان فزريض ذين إن الرئيس يدير زريض ذين مورث وذراء إزرفانيك سوفوسيك يون أوركني يتساك ستالويث ذي لنا كان ينسوثور ماتشي ذي النظام تسيل اللي النار تسليث النار ذا زكاء يشبعان يدريا النار ذي ثمورث يسعان يلا رباح يوقين أتسربح ثرواس الرئيس يدير أقليش تسوالي ذندا يغتصاوض ياشان أشحال ثورا نوي ذي روحان مزية ثورو خلالا أها تذرنون وياض ما ذكملك إهيث ذاكيث كمال يتمسلا إهيث قبلوذ أذي يمث يماش أذي يتسواح قارك تسوسماض يرنا لهنا أور تتساس قبل الطراض خرصوم أور تنبغي أور ديوي أذي لي من غي قروة مثان يسير رايدير يسدو كل يوث نتمورت لو كان أتسوغال غروايا أور تفرويا راذي سقاسن تو تلايثا يدير ما تشي ذا من نوغ أراتي دياوين تذرث النغ نيالاس ساسي بو ذاكيس يقارمو حيا يقرص الناس يون كذب ثافت مازيغ الناس لا وذيك حملنا ثمازيغ يزما ذي ذيرني ثمازيغ
ذاينيس إنا كمال واقي يقموثن يتفسد تبركانت إناس تودرتنا نيالاس ذي ذلس ذكارن خيرز إواكناد نسمغي أين راد نج إتسوثي وين يدي الدون وقبل أتسوثرض أزرفيش إلا قد تصرض أين يقلان فلاش نعيش كمال نكلين وفات سقة نغرى شوية نتمازيغ نسنات نارو نسعى ذي سنهقان زيك ميث كفاث قراولا وين يديولي ووالا في ثلاثنا في يدرس الزمن إمي البذاء تفسوث 80 إغديوين تفرارا السيي ذنوب النار أنكمل بريد إذ نجران يرجازني في كان ثذرت نسن أكن أغتبان تفاث يغال دار تخمام استورا إيها كمال وراكي ديران تزراد ذاك النواض أين السوثر إذا دي التجنيد لسنور نورجا شحال لعب ثافي فغر ثفاث خرصوم يقلاد سوا شحال ثديث قراسن كتش مقاربا وبريدي كما ذنك أقلي عموين يتجاو سيرم يتزي كان ذقيلم إمسلاي يكمل كني ثقصت تسميل سيناكين بغا زرايونا يسوسم يتسمقول ذمن يماس سمزوم أكن ذي سقاسن ورتريزري أشحال الشوبا غورس كهنا ذلني تبرشانين تمقرانين ساق موشتني يقرو الرزن وذمني وزين يشدهان توالن إثموغلي زيغ تيذاتس أرجاز وريتساغ غيرها وريتساغ ألاثين شوبان يماس إسينا إنا جراس ديمانيس واسمها تيذاتس أنو غالا هذا نروح أرثقارا وقيمي قارغ لاشيت لي كونتر بيني يسوسم ميدي كفاث غوري ذي فركة يقطف قريفة سنيس يرفض دالنيس غوري يناي ذا شو يثني ذا ذي هي دي ثوليستاي غف الفجر الصباح يتسكفيها مقلا غروذ ميس زمومقا نشرح وليو إميقو غال غرثيرا سلد ميت يتجا أشحال دي سقاسن وزيغ غورس سوذناث دي ثونزا نغاس ثيرز الجمال ثيرز ذا شو يثنيذ أستفك ذا زوال في السير ثنتيرقا إيقرزن ذاين كان أمزون ذي شامت يوران يذلاد دوزمو ميقع في يميس ينشرح وذميس وزيغ غورس فريغي وقرويا وفي ذمارنيس حلفاغي وليس يكاثن يسرسد أفوسيس أفثايتيو يحنشيي دغورس يقمش النيس يزدر ذي تخمام ذاكي أرثا قارث كشمد هي سيمانيس ثنميرث تنميرث التصل العربية أمي قريب تجميل تي نسول يرنا يروح تنميرث الطاس خاصة كني سي فغاك سيتي اون ديمارش فيمينين ومعنا طاس ركزنا كوير دعاونا تي واحد كان نخدم تجميل تاكيتي دنهكا يا لي سفرة عني ثورة دهية وقي ثورة ثيد 24 دي ثوفار 2016 والسان نسقواسن تاع الداين كرا ذي حلوانن ذي زغدانن تشورن تصاصا ويا ذي قرحانن ذي رزيانن تنسالن ستمارا نكوني جالسن نطفر سوالن دونيث ذي تكليس نقيم كان دي لي تيمونياج كاع فطن الكونسير اما كندني سقلينا دي هي لويس تورا ان جورنال ما قبل ما تمث عندي يتمسلاي غاف امشي تيدي رطاناكيا قسان انكورا غيز دي قيمه دي ثوذرتيس خاطر نتا تزرع بلا تمث ذي نشقي كوكوارن ما يزر يون ذي ترجو المثيس جمال عليلات اش قايد ان اكستري افروي سي الجورنال غينيا سي سور 2 باج وزمر غاف دغراير كلها لي تري ايموفون دونك سي الغيزيكا أدغرا أفروي نصدق نتكمل أفروي نظام
Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais écrire ma propre expérience. Ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Je suis plutôt séduite par les expériences des autres que j'exploite souvent dans mes romans. Mais cette fois-ci, à l'image de Sioran qui confirme que l'écriture est une thérapie personnelle, je veux bien essayer. Je veux bien croire qu'en écrivant ma propre tragédie, je serai soulagée, que ces témoignages pourraient un jour servir à éviter le drame à d'autres personnes. En cet instant, je ne sais même pas si je pourrais finir ce récit, parce que les rares moments où je me sens capable de faire quelque chose sont de plus en plus réduits. Écrire est un effort aussi, donc il se peut que je m'en aille avant d'aller jusqu'au bout de mon expérience. Mais au moins, ça vaut le coup de commencer, d'avancer, quand c'est possible. Et quand ça va s'arrêter, je ne serai plus là pour juger la suite. En mai 2016, j'explore mon corps après une douche de fin de journée. Je m'arrête au sein droit, je palpe une boule dure qui n'est pas du tout douloureuse. J'essaie de comparer entre les deux seins. Je trouve que le côté droit est légèrement plus gros que le gauche. Je m'inquiète un peu, mais pas trop parce que je me dis « Oh, tu es jeune, ça doit être un truc en relation avec les règles. Ça va disparaître de lui-même. » Il n'y a rien de si inquiétant. J'étais prise par les soucis de ma thèse, mon travail à l'université et ma vie personnelle. Et il y avait tellement de paramètres pour ne pas m'intéresser beaucoup à ma propre santé et à cette boule qui est apparue dans mon sein. Si seulement je m'étais rendu compte que la santé n'attend pas, que les soucis de la vie se règlent. De temps à autre, j'essaye de palper mon sein pour savoir si la boule a disparu ou sa taille a diminué. Au contraire, je la sens de plus en plus présente et elle s'agrandit. Quelquefois même, ça pique, comme une douleur soudaine qui apparaît et disparaît juste l'instant après. Zikar, la suite, l'extrait, le journal d'Iria. Okay. Au mois de juin, j'ai décidé de voir un gynécologue à Bijaya. Après un examen physique et une échographie, elle ne dit rien. Elle me propose de faire une autre échographie mammaire chez un radiologue, mais pas de mammographie. Le visage de ce médecin ne m'a pas inquiétée. On dirait même qu'elle me rassure, qu'il n'y a rien de grave. Je suis partie faire cette échographie 2 jours après. La radiologue, de son côté, confirme qu'il s'agit d'un simple adénofibrome bénin qu'on peut enlever ou laisser selon le choix du patient. Je suis revenue au médecin pour lui montrer les résultats de l'échographie. J'ai trouvé le mari de la dame que j'avais vu 2 jours auparavant. Ils travaillaient ensemble dans le même cabinet. Après un coup d'œil rapide, il me confirme de son côté qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme j'étais curieuse, je lui ai posé des questions sur la solution, les médicaments, etc. Il me dit « Comme vous voulez, vous pouvez choisir de l'enlever ou de le laisser. » Alors qu'à cette date, selon l'échographie, la boule mesurait déjà 27 mm. J'étais étonnée par la manière avec laquelle il me parlait, comme si j'étais le médecin de moi-même et que c'est à moi de savoir ce qu'il fallait faire. En plus de sa façon de m'accueillir et de parler avec moi, qui était très, très désagréable, il ne m'a rien expliqué sur ma maladie et les solutions éventuelles qu'on pouvait envisager. Oui, il ne sait pas. Il faut bien le dire, il ne sait pas grand-chose. Il est limité en matière de savoir, de mise à jour. Il est tout simplement incompétent et mérite largement qu'on le prive d'exercer son métier pour le reste de sa vie. Je suis sortie déçue, assaillie de questions, mais à cette période, je n'aurais jamais douté du professionnalisme d'un médecin. Malgré j'étais un peu rassurée, je me suis dit que je connaissais tout de même pas mieux qu'un médecin. Le mois de Ramadan arrive avec toutes les traditions et l'ambiance de merde qui règne en ce mois soi-disant sacré. J'ai oublié mon sein et je me suis replongée dans le quotidien qui se répète à l'infini. La douleur commence à piquer de plus en plus souvent. La boule augmente de volume et le sein change de forme. Juin, juillet finissent et avec ces 2 mois finissent aussi les choses qui me préoccupent le plus. Je me suis décidée à changer de médecin et m'occuper sérieusement de ma santé. J'ai vu un autre médecin à l'examen physique et il n'était pas rassurant. Son visage et ses paroles indirectes me confirment que c'est bien ce que je redoute et je n'ose pas encore prononcer le nom de cette maladie. Merci.
تنميرت زيكا العودة دعنا متسيولة غير كنا نهضروا في لا بريفونسيون زيكا ما كنت زعما تطبيبت اللي ديبلومي دو ميديسين دو لونيفرسيتي دالجي حتى نخدم لي زيكيفالونسينس باش تيكزيرسي على كيدي الكندا اكطويلمون الي انفيرميير دعنا ما كنت زعما تعقلت لا كورالتي للي دعنا تقدش جدلس دونك ثورة خدم سرايض في امشي نحذر منا ميال الطناقي الكونسير notamment du sein. Donc, comme on sait tous que la cause du décès de Dehia, c'était un cancer de sein, c'est quand même un cancer c'est le cancer le plus fréquent parmi les cancers qui atteignent la femme. En plus, c'est un cancer qui atteint des femmes jeunes. Juste pour faire une petite définition, parce que quand on dit le cancer, ça veut dire d'où ça vient exactement. Dans notre corps, les cellules, elles se divisent régulièrement. À chaque fois, il y a une perte de cellules. Il y a des cellules normales qui se divisent afin de combler ce vide. Mais dans le cancer, la division, malheureusement, elle est très rapide et incontrôlée. C'est pour ça que quand il y a un cancer, il y a l'apparition des nodules, des boules, des tumeurs qui vont prendre la place du tissu qui est normal dans le corps et puis ils commencent à se nourrir de tous les nutritifs. Donc c'est ça qui entraîne la mort après parce qu'il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus de vitamines. D'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les femmes ne disent même pas le nom cancer. On dit toujours la mauvaise maladie. Parce que malheureusement, quand un cancer rentre dans une famille, il détruit toute la famille. Il détruit la personne qui est atteinte, plus la mère, le père, les amis, tout le monde est atteint par cette maladie. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une maladie qu'on rencontre plus chez la femme à l'âge de 50 ans et le risque augmente chez la femme, plus qu'on avance dans l'âge, donc la femme de 70 ans, c'est plus de 60 ans, 60 ans, c'est plus de 50 ans. Et malheureusement, maintenant, il y a des cancers qu'on trouve chez des jeunes filles, entre 20 ans et 40 ans. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est vraiment il y a des facteurs de risque qui peuvent, que cette femme peut avoir le cancer et l'autre non. Il y a déjà les antécédents familiaux. Si on a une mère, une sœur, une tante qui a un cancer dans la famille, surtout le cancer du sein ou de l'ovaire, malheureusement, la femme, la descendante, elle a un risque élevé d'avoir un cancer du sein. Aussi, donc j'ai parlé de l'âge. L'âge, il peut être tout seul un facteur de risque. Quand on a 50 ans et plus, c'est déjà un facteur de risque. Je vais revenir par rapport au facteur de l'âge pour juste vous parler de la prévention et avec les programmes de prévention qui sont un peu dans les provinces. Je parle du Canada. Et puis il y a d'autres facteurs, c'est comme par exemple l'obésité, quand on mange beaucoup de gras, le manque d'exercice. On peut aussi avoir, comment on appelle ça, l'alcool, quand on consomme plus d'un verre par jour. Donc il faut consommer modérément. Aussi l'hormonothérapie, c'est ce que la femme prend, c'est des hormones comme la progestérone avec les oestrogènes. Quand la femme atteint la ménopause, malheureusement, elle a des signes négatifs. Donc, la femme, elle ne veut pas avoir des bouffées de chaleur, elle ne veut pas perdre son énergie. Donc, on prend des hormones pour juste être toujours en forme. Mais malheureusement, si on prend ces hormones plus de 5 ans, ça peut augmenter le risque d'avoir le cancer du sein. C'est pour ça, pour toute femme ménopausée qui veut prendre l'hormonothérapie, il faut vraiment discuter avec le médecin sur les risques par rapport à un cancer, parler si on a quelqu'un dans la famille. Donc, il faut toujours se référer à son médecin de famille, si jamais on a des questions à se poser. Aussi, malheureusement, la pilule, pour la contraception aussi, si on la prend très longtemps, c'est un facteur de risque. Aussi, les femmes qui ont des enfants après 30 ans, ou qui allaitent pas, ou qui allaitent moins, ont un risque plus élevé que les autres. Ça ne veut pas dire si on n'a pas d'enfant ou si on n'allaite pas, on va avoir le cancer, mais c'est comme ça augmente le risque. Je vais laisser ça de côté un peu. Ok, donc, en tant que femme, qu'est-ce qui m'amène à consulter mon médecin? C'est juste pour être comme terre à terre. La première des choses, on doit s'examiner régulièrement. Moi, ce qu'on conseille toujours aux femmes, c'est lors de la douche ou du bain,
quand on applique du savon, c'est plus facile de palper les seins. Il y a une méthode pour palper les seins, on peut la trouver sur Internet ou demander au médecin. Comment savoir si l'état de mon sein est anormal? Il faut connaître l'état normal de mon sein. C'est pour ça, quand on se présente chez son médecin de famille, on peut demander au médecin de famille de nous montrer comment faire l'examen et puis de dire est-ce que l'état actuel est un état normal? Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui apparaît, à savoir une couleur de peau qui est rouge ou anormale, s'il y a un écoulement au niveau du mamelon, si jamais je palpe quelque chose que j'aime pas trop, si je touche au niveau des aisselles aussi, il y a quelque chose que j'aime pas trop, si la forme du sein a changé, aussi il y a un écoulement, je vais aller voir mon médecin pour un examen plus profond. C'est vraiment. Et puis ça, ce genre d'habitude, il faut l'intégrer dans notre quotidien comme la douche, le bain. Il faut l'enseigner à nos filles, l'enseigner à nos mamans, à nos grands-mères. Si on va chez nous en Kabylie, on peut faire des capsules de sensibilisation dans nos régions. C'est facile, on peut aller sur Internet, avoir un peu des idées. Qu'est-ce qu'on dit à la femme? Palpez-vous les seins quotidiennement. S'il y a un problème, allez voir votre médecin. C'est vraiment faisable, si on peut dire ça. Malheureusement, Deria, elle n'avait pas la chance d'aller tomber sur un mauvais médecin. Donc c'est très important le dépistage. Comme j'ai dit, l'âge tout seul il peut être juste un facteur. Quand on a 50 ans, ou si on a des antécédents familiaux de cancer, il y a des programmes de prévention dans les territoires, dans les provinces. Ça diffère d'un territoire à un autre. Mais par exemple, au Québec et à l'Ontario, une femme plus de 50 ans, normalement, elle reçoit une lettre de l'hôpital qui l'appelle pour qu'elle aille faire une mammographie. Mais comme je dis, n'hésitez pas à parler au médecin pour voir c'est quoi le programme de prévention de ma région, de ma province. Et puis surtout qu'ils vous montrent l'examen. Parce que 8 sur 9 boules qu'on trouve, c'est bénin. Mais ça reste 1 sur 9 que ça peut être un cancer. Donc il faut toujours mettre dans sa tête le 1 sur 9 qui peut être un cancer. Et puis le cancer du sein, malheureusement, les cellules cancéreuses, elles peuvent prendre la voie sanguine, elles peuvent aller par les ganglions et puis les vaisseaux lymphatiques pour aller se retrouver ailleurs, dans le cerveau, dans les poumons, ce qu'on appelle les métastases. Donc si on détecte le cancer localement, on peut le traiter avec une guérison. Donc c'est pour ça que c'est très très important de s'alarmer. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est plus pour sensibiliser les gens. Je pense que j'ai fini. Ouais. إودي يحملن ثنمير ثنون يسون تدمير غسان أكون حارز ربي سقو غفلان أسني ما لا تستقسي الموت غير غوريا غور وثاد سلغي مطيا أكن يبغو يليا إذ سعدا يراون أما ذا الفرح ناخذ الحزن ثلا ما كويديا تفكمي دافوذ العالية مي كنا نروح غذاين يتفريد يتمغرا نادي تتصا انت سدايا غي تبغى أكن أتستهني عند ثلا مهرا